Ощущение было такое, как будто всего меня ошпарили кипятком. Так писал Исмаил Гаспринский о своей первой встрече с Зухрой Акчуриной. Будущая жена просветителя родилась в Симбирской губернии в обеспеченной семье, принадлежавшей знатному татарскому роду. Была красива, проворна и умна, получила хорошее образование. Зухра Акчурина эмжесінен бері келелер Қырымға, Ялтаға. Ялтада раhatlаналар. Ve onun emcesi İsmail Gasprinskiy'nin evvelden tanış eken. Ve İsmail Gasprinskiy bu vakitte Бахчисарай şehir başlığı işinde çalışaydı ve bir görüşmesinde anda tanışa bu Zuhra Akçurina'nın. Ve işte aralarında böyle bilesiniz mi simpatiya duygusu peyda ola baştan, son olar mektupleşmeye başlaylar. В 1881 году Исмаил Гаспринский отправляется в Симбирскую губернию просить руки Зухры у ее отца Асфандияра Акчурина, но получает отказ. Более того, отец Зухры ханым приказывает рабочим своей фабрики избить незваного гостя, которого спасает лишь мундир городского головы. Sırlı nikah yapalar деген şey keçe aralarında, çünkü bunu Şefika Gasprinskaya yaza özünün hatırlavlarında ve böylelikle evleneler. Zuhra hanım zengin xorandadan olğanı için, hem de bilesiniz mi, endi İsmail Gasprinskiy bir kere evlenip ayrılgan adam idi ve aralarında 10 yaş farkıydı. Belki onun içindir. Yani belki de bilesiniz mi, ten görmegeni içindir. Çünkü 19 yaşına kız ve 29 yaşına İsmail Gasprinskiy idi o vakitte. Belki de onun içindir. Ama kendi de bilesiniz mi, sonundan babası kabul etti bu evlilikni. Hem torunlarını da işte seviye ve çok misafirlikке baralar olar. Зухра Акчурина оставляет родную деревню и переезжает в Крым. Она становится для Гаспринского не просто женой, но лучшим другом и спутником, главной поддержкой во всех его делах. Зухра Акчурина мында Бахчисарайға көче, İsmail Gasprinskiy'nin evine, onun anası babası yaşagan evde yaşaylar birlikte. Bu büyük tipografiya yok edi. Özlerinin evinde bir oda ayıralar ve o odada tercümanın basmasına büyük yardım etti Zuhra hanım. Stanok almak meselesi var edi. Fiyatı büyük edi onu. İlk evvelde başta birden stanok alalar basma aletini. Sonundan ise işte Tercüman gazetası böyle meşhur olgan son, bina da kurula, çok станоклар da alına. Чтобы поддерживать выход Терджимана, Зухра ханым тратила свое приданое, продавала украшения. Она вела документацию, привлекала новых подписчиков, писала и переводила статьи, полностью контролировала выпуск некоторых номеров. Современники называли Зухру Акчурину первой журналисткой среди мусульманских женщин России. В 1893 году Зухра Акчурина на собственные средства открыла в Бахчисарае новометодную школу для девочек и в течение 10 лет возглавляла ее. Ona insanlar da seviyor ekenler. Çünkü bu ten ona millet anası deyip Alemi Nisvan dergisi var. Onu endi Şefika Gasprinskaya'ya ait, yani o basıp çıkardı deyimiz. Ama onun proyekti Zuhra hanımға aittir. Çünkü Zuhra hanım da sağ olğanda 1887 senesi böyle bir kadınlar için terbiye деген dergini basmak için böyle rica ettiler Министерство внутренних делге. Ve yani basıp çıkarılmay, razılık almaylar. Sonundan kadın деген dergini basıp çıkarmak için ariza yazalar ama gene de razılık almaylar. Zuhra Akçurina'nın krustaldan yapılgan, krustaldan kesilgen muhırı var. Bu muhırını bizge 2013 senesi Türkiye'den onun torunçesi İnci Ertem bağışlagan edi. Ve mana şimdi muzeyimizde böyle bir belli yerini tutar. При своей активной общественной деятельности Зухра ханым оставалась любящей женой и матерью. С Исмаилбеем они воспитали 5 детей. Зухра Акчурина скончалась 13 апреля 1903 года, на 41-м году жизни, заболев брюшным тифом.
Она была похоронена во дворе Занжирлы медресе. Зухра Акчурина vefat etken son Rizaydin Fakhriddin o'zining Meshhur Xatunlar adlı kitabında butunlay Zuhra Akchurina'nın biyografiyasını yazar. Yerleştire ve onun biyografiyasına böyle kırış söz olarak birkaç cümle yazar. Ve o cümlelerde yazar ki er bir belli erinin kolgesinde böyle bir apay, ömür arkadaşı olur. O ömür arkadaşı böyle bir belli insanlarını büyük galebeler kazanmak için böyle yardımcı olalar ve yoldaşı olalar diye.